इमेज पाउदा मियंग ताबिरी बसिंगबु तराम नोक्चा बगलोइना खुरुमजरी पाउदा मसिगी मरोयो पाउदा हिल मिड वैली थरौंगा से कक्सिंगदा पांगथोखरे स्पीकर खेमसाना पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग इन यंगाना सतनबा अपील तौखरे लोयना जिरी कप इन्विटेशन फुटबॉल टूर्नामेंट की ngasiana के मैचता हिसु थौबालना जेपीसी त्रिपुरा बो अहुम सिनदा माइथिबा पीक्रे हौजिमा पुंग पाउलो बिरासी मिशन यूनाइटेड मणिपुर हाइबा पांडमगी मखादा ngasi नुक्सिसानबा मणिपुर अमा पुरकनबगीदमा प्रोग्रेसिव कंपोजर्स मणिपुरना संगसिलकपा कल्चरल एक्सचेंज की थरंगी मनुंग चना हिल मिड वैली की थरा अमा ngasi कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट की कक्सिंग तुरेल वांगमा उयोग सिंगदा लेबा कक्सिंग गार्डन दा पांगथोखरे प्रोग्रेसिव कंपोजर्स मणिपुरना आर्ट लवर्स फोरम कक्सिंग अमसुंग कक्सिंग गार्डन डेवलपमेंट ट्रस्ट का खुसमनदना पांगथोखिबा थरम अदुगी वाहौदोक पिरदुना प्रोग्रेसिव कंपोजर्स मणिपुर की पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर दिना ओइनामना थौरंगी नुंगी ओइबा वारोल पिरदुना हाई मणिपुरदा लैरिबा सिंग अमसुंग तमदा लैरिबा कांगलुप खुदिमकी कल्चर अमगा अमगा ताथौ तासिन तौनदुना एक्सचेंज तौनरबा मतम अदुददा कांगलुप सिंग अमगा हेना नुंसिनरक्तुना कांगलुप खुदिमक नुंसी चानबा खुनाई अमा मणिपुर अमा पुरकपा ngamgani हाइबगी पांडमदा प्रोग्रेसिव कंपोजर्स मणिपुरना थौरम असि पांगथोकचबनी थौरम असिगी सरो अमा ओइना अहानबा खोंथांगदा उख्रुल डिस्ट्रिक्ट की तोलोइदा प्रोग्रेसिव कंपोजर्स मणिपुर की कांगबु अमा चतुना तोलोइदा लैरिबा तांकुल कांगलु की फोक इसैसिंग अमदी कल्चर की मरमदा कल्चरल एक्सचेंज के प्रोग्राम अमा अहानबा ओइना पांगथोखरे मदुगी मखा तारकपा ओइना तोलोइगी इसिलिनाउ सिंगना इम्फालदा था सिगी अहुमदा लाकपिखी अमसुंग ngarang bisnupur district ki loktak pata cultural exchange ki thora ama pangthok jaraba tungda ngasi kakchingda thoramasi pangthokpani thoramasi pangthokpada miyamna asoba tengbang kaya pibirakli masigidamak mateng pangbirakhiba punamak pusu progressive composers manipur gi maikaidagi thagatpasu phongdokhi ngasi gi thoramaduda saknairaba penagi oja ahanjaw amasung mahaki kangbuna kakching khuntoklon gi pena isai saktuna thoram haudoki थौरम अदुदा खुनुंग इसै की सकनाई रबी ओजा लौरेंबम बेदबदिना मणिपुर की खुनुंग इसै अमसुंग तांखुल की फोक इसैगा अनिगी पुनसिनदुना लोल अनि असिगी लैनबा मरी मियामदा ताहनखी डॉक्टर नोमाइथम प्रमोदिनी लेक्चरर कक्सिंग हायर सेकेंडरी स्कूल कक्सिंगना कक्सिंगी हौरकफमगी मतंगदा वांगांखी तोलोइदगी लाखिबा सकनाइरबा मियोइसिंगना तांखुलगी फोक इसैसिंग अमसुंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्सिंग खोंगदुना मियांगी पुनिंग चिंगसिनखी खुलंग इसै फोक इसै अमदी टेंगथारोल फजबा कया सतुना तोलोइदगी लाखिबसिंगबु पुनिंग चिंगसिनखी ngasi tharamadda Kaksin Municipal Council ki chairperson Naurem Sanjit Kumar, Vice Chairperson KSS Jaljit, Councillor Singh, Social Worker Yambem Saitya, Art Lovers Forum Kaksin ki Thongmi Singh, Toloidagi lakhiba artist Singh kayana saruk yakhi. ngasi Manipur Vidhan Sabha ki Congress ki member AK Mirabai na Congress tagi BJP da yaukhiba Syam Kumar ki mathakta kari thabak lokhale haina speaker ki puning chingsinuna pukhalakiba point of order ama speaker na yakhidre Hiramasiga Marilena Congress ki MLA Singh Sabadagi mapan thoki ngasi Manipur Vidhan Sabha ki mifam satharingai sel thonggi thoram puriba Upa Mukhyamantri Y Joy Kumar na demand for grant 2017-18 amadi budget estimate 2018-19 puthoknaba tanjada opposition ki Congress ki MLA AK Mirabai na sabada point of order ama thangatuna wangangnaba speaker gi ayaba lawki AK Mirabai na pukhalaki point of order adu ngasi thakiba business ka merenadana hauzik anoba sarkar asida yauriba forest mantri Thaunaujam Syam Kumar bu Bharat Sangbidangi tara suba schedule gi matungina thabak lokhotte haiba wafam puthorakpada ngasi sathariba business ka mari lenade atopa agenda da puthokpiyu phambiyu haina speaker na sabada phangdokhi wafam asiga marina sabada ngahak sarang na balaiki speaker na masi parliamentary proceeding da akai belai masi tobiganu haiki
मधुदा कांग्रेस के एमएलए सिंगना एमएलए मीराबाई की पॉइंट ऑफ ऑर्डर अदु सगोतुना सभा की मिफम चथरिंगै अयुक पुंग 12:12 सभादगी मपान थोखी एमएलए एस बीरा पी ब्रोजेन ओ लुखोई वाई सुचंद्रदी सभादा फमौखी एमएलए सिंग असिदी रूलिंग दा हाना संख्रबनी सभा की मिफम अदु ओपोजिशन के मेंबर्स सिंग याउदुना मखाताना लोइड्रियो फाउबा चथकी मणिपुर विधानसभा के स्पीकर वाई खेमसाना हौजथरिबा 13 सुबा मणिपुर विधानसभा की मरी सुब मिफमदा हाउस की मेंबर अमदना पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग द चनदब थबक तौबिदनबा अमदी पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग की नियम गाना चतनबा अपील तौरकली ngasi स्पीकर के ऑफिस चैम्बर दा पांथोकपा पाउमिसिंग उनबा अमदा स्पीकर वाई खेमसाना हाई ngasi सभा की मिफम चथरिंगै बजट प्रेजेंटेशन हौरकपदा हाउस की मेंबर अमना पॉइंट ऑफ ऑर्डर नि हाइदना वाफम थांगलकपदगी हाउस सरंगनबा थोकपदनतना हाउस की मेंबर खरा हाउस तगी मपान थोखी हाउस की मेंबर अमना बजट प्रेजेंटेशन हौरकपदा पॉइंट ऑफ ऑर्डर नि हाइदना वाफम थांगलखी पॉइंट ऑफ ऑर्डर हाइबसिदी चटलिबा नुमितुगी सथरिबा थबकतुगा मरिलेना यानिंगबा यानिंगदबा ओइगदबनी पॉइंट ऑफ ऑर्डर ओरबसु ngasi thariba हाउस की ससंग मरिलेनदबा ओइबना पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग द चनदे पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग इंगसिंग सथरी हाइनसु स्पीकर ना हाउस की मेंबर खुदिंग दा अपील तौबगलेना मिफमसी कायगदबा थबक चथबिगनु हाइकी स्टेट के सेल थुंगफिबम सिंथाबा याना फगले अमसुंग ओवरऑल ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट रेट GSDP मथंग सही 1919 की ओइना स्टेट रेवेन्यू चादा 13.5 हेंगकनी हाइबगी आशा तौरी हाइना डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर वाइजोय कुमार ngasi माकी ऑफिशियल चैम्बर दा पांथोखिबा पाउगी मिफा अमदा फोंदोखरे फाइनेंस के पोर्टफोलियो सुपारिबा डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर नमखाताना फोंदोखिबदा मियामगी याइफा थरांगी दमकता सरकार स्किल डेवलपमेंट हाउसिंग ड्रिंकिंग वाटर पावर अमसुंग स्पोर्ट्स चाखोहनबगीदमकता पांदम थामली GST पुथोकपदगी टैक्स खोंगपगी चांग हेंगले अमसुंग मसिना स्टेट के सेल थुंग फिबम फगहलगनी हाइनसु डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर ना मखाताना हाइकी पाउगी मिफमदुदा प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस BK देवांगन कमिश्नर टैक्सेस ऋषिकेश मोदर अमदी फाइनेंस डिपार्टमेंट के अतै ऑफिसर सिंगसु सरुक याखी ngasi manipur vidhan sabha da sel thongi vibhag su puriba up mukhyamantri Joy Kumar na 2019 pangi demand for grant puthokre loyana demand for supplement grant 2019 su puthokre demand for grant puthokpagi warol da up mukhyamantri na phondokhibada sahi 2019 ki gross state domestic product asi market price da inau hotpada lupa koti 19,953.8 oiri मसी ममांग सहिदगी चादा 8.8 हेंगटपा उलबनी सही 2019 की GSDP असि 2019 की चादा 13.3 हेंगटना लुपा 19,940.8 ओइगनी हाइना पानरी मथंग सनबा 2019 GSDP असि करेंट प्राइस दा होतपदा 2019 दगी चादा 13.8 हेंगटना लुपा कोटी 19,993.23 ओइगनी पानरी हाइकी हक्सेल की मतंग फोंदोलदुना हौजे की ओइना ख्वाइदगी मरुओइबा पांदमसी यामना लापा मफमसिंगदा तंगाई फद्रबा हक्सेल की खुदोंग चाबसिंग पीबा अमदी लाइरबा सथौरबा कांगबुसिंगदा तंगाई फदना संगबा अना लायेंगी तेंगबांग पीबनी चीफ मिनिस्टर की सोथरबा सिंगी तेंगबांग मपुंग फानबगीदमा रिवाइज एस्टिमेट 2019 की ओइना लुपा कोटी 9.9 बजेट एस्टिमेट 2019 की ओइना लुपा कोटी 10 खाक्तुना थामले हाइकी एजुकेशन दा फोंदोलदुना एजुकेशन सेक्टर की दमा अपुनबा डेवलपमेंट आउटले की काइथोकलबा अपुनबा सेंफम 2019 दा लुपा कोटी 134.9 अमदी 2019 दा लुपा कोटी 163.8 नि हाइकी स्पोर्ट्स के लमदा फोंदोलदुना एकेडमी सेशन 2019 दगी नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की क्लासिंग हौबा यानबा 2019 दा खुमन लंपा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स समजिनबा लुपा कोटी 3.2 की संफम खाकले हाइकी मणिपुर लेंगा की रिलीफ एंड डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट असिदुना अर्थक्वेक डिजास्टर स्ट्रक्चरल बिहेवियर सिस्मिक रिट्रोफिटिंग अमसुंग बिल्डिंग बायलॉज की मतंगदा नुमी हुमनी सथगदबा डिजास्टर मैनेजमेंट की ट्रेनिंग प्रोग्राम अमंग असिदगी कक्सिंग सुमाक लेकाइदा लेबा जनरम कम्युनिटी सेंटर दा हौदोक्रे ट्रेनिंग प्रोग्राम हौदोपगी थरमदा डिप्यूटी कमिश्नर कक्सिंग नेलेंथांग टेलेना अथबा मिथुंग
Relief and Disaster Management Department ki Staff Officer Training MD Ayub Khan thorom mapu Kaksing Municipal Council ki Chairperson Naurem Sanjit Kumar Sugunu Municipal Council ki Chairperson M Sarat Kaksing Khunau Municipal Council ki Chairperson KS Leimana akhanaba mithungsing oiki Kaksing District manungda leiba Kaksing Sugunu amasung Kaksing Khunau Municipal Council ki Chairperson sing Vice Chairperson Councillor Ward Development Committee members sing District Administration Kaksing gi Officer staff sing saruk yakiba training aduda Civil Defense ki staff officer A Subhasandra DMP MD Riazul Haq Civil Defense ki demonstrator O Ratan Maitei PWD Thawal Division gi AE2 L Thambona Singba resource person sing oiki Sogli singai ta tarukta PWD ki driver yawan tongan ba grade 3 amasung 4 ki post launabagi Paul haidokla matung lising ta tere ki Mars ta join tawkiba karmachari singi MZL tharam daida kit and event thamduna hojik phawba tolop pidana thambagi mayokta ngasi All Manipur Employee Association lising ta taru PWD ki yamleba employees sing assembly da thomjin naba hotnabada police na thatpadagi irang thokpak lena police na khongjang da saruk yabe mioi kullom phajin kre Employees na pondokpada makhoi dabi phangalu phajin gi pasing thadok trabadi punna phan bai khongjang changsilagani hairi More Ward number 5 Muslim Nagar dagi MD Khairuddin alias Mochi Jahikun apokpa MD Azizur Rahman bu Betok area da sakangdaba sang nomaina kapna hatok pikiba thodok kamerena More gi community sing Manipulenga ke maikai dagi ex gracia amadi imung manungi miyo amada sarkar gi thaba hapinaba demand tawkibaga merena ngasi ayuk pung 8 tabada Chief Minister gi Bangloda Manipur gi CM N Biren 42 Tenopal SCG MLA D Korungthang Autonomous District Council Chandel gi Chairman Lukhausai Jau SP Tenopal Dr. S Ibomja amadi More gi tongan ba community leaders sing Indo Myanmar Workers Forum More imung manung gi miyo singa punna unaduna wari sanakre Unabadu lenga ki maikai dagi ex gracia piba amadi imung manung gi miyo amada sanaba thabak hapa haiba sigi matangda yanaba purakre masidagi asiba sang imung manung gi miyo sina lobada yanakre Lions Club International District 322D gi Region 11 gi project amagi makada Lions Club amadi Leo Club Thobal na KSSWO Thobal Kiam Sipai khusam naraga lemna diabetes amasung hypertension detection haibasida nomagi oiba mega health care amangasi Thobal Kiam Sipai da leiba Babu Kaithal da pangthokre Give Blood Save Life haiba thim da pangthokiba ngasi gi mega health camp adu Lions Club International gi International Director Lion PMJF BK Lutrana maki Manipur region da Lionistic oina lakliba khongsa kamrena sinbani hairi ngasi camp adu da Lions Club International gi International Director Lion PMJF BK Lutra LCIF ki chairperson Lion Dr. CS Renubala Devi Board of Directors in Lion Joy Singh Oinam Lion L Ibocho Lion O Chawba Devino Singh Bakayana Haktengana Yengsin Ki International Lions ki International Director na Kemadu Hodoloduna Hai Manipur Lairiba Lions Club Amadi Leo Club Singa Thabak Ningthina Tawduna Miyangi Seba Ningthina Tawrambabu Apenba Phongdolamki Kiam Sipai Kobida Leiba Mioi Nupa Nupi Punna Mioi Jam Kunmanga Ida Yauba Chini gi Sangyang Tobuda Mioi Taramanga Diabetes Naramba Thengnaki Loyana Lemna Hida Langthak Singsu Yenthokki Rural and Services Ras Nasina Champur gi Mar Bang de Leiba Nazarene Training Hall da Child Rights and Human Trafficking Haiba Hiramda Nomageba Seminar ama pangthokre Tharamaduda DC Champu Siamlan Punia IS na thoiba mithung Lungkhamang Khongsai MPS Additional SB Sampuna Akana Mitungana Saruyaki, Taramaduda, Atoy Mitungaram Pieduna DC, Punyana Haikibada, Girl Child Trafficking Tobagi Asigumba Tong Sing Sandorogli Basi, Maram Kaya Amanani, Tanja Sida Ras Nasiguma Thoram, Pangtok Basi, Subsarabani Haiki. Additional SB na Kanagumba Nupi Masasina Mumbai, Delhi, Amadiato Pampansina San Inglabasu, Local Tribe Student Body da Report Tonguna Haiki. All Manipur District Council Teacher Association ki President G Panmai na haikre makhoi gi thamari gi tolop yaw tongan tongan ba dabi sing tha si tara phabu manung da pithok trabadi civil society sing loena akan ba khongjang changsilagani wapam asi Manipur Press Club ta pamai sing unabada G Panmai na phongdokhibani mahana makhata aduna council gi oja sing lising inta tare ki October thadagi ngasi phauba thamari gi tolop pidana leiri Mukhya Mantri da Christmas amadi New Year mamang da pithok pinaba khangang krabasu ngasi phauba pithok tuna leire Primary teachers ki scale hangapina bak taksin khiba dusu ngasi phauba khandana tabidana leire haiki
Padma Ratna English School Kaksingi Principal Khumukcham Sundari Debida International Business Council IBC New Delhi na Bharat Vidya Ratna Award Pirakibabu Puning Thogapo Oinangasi School asigi sasan hoba numita School asigi Managing Committee na Asamba Kudol Pot Piduna Puning Thogatkre KS Sundarina Sahi Nipunitoy Ozama Oina Mahima Singh Tambibagi Lamda Thoidoi Hendok Pamadi Singthaningai Oiraba Thaudang Kaya Laurak Pagidamak Mamang Sahi Lising Intara Tereki December Tarama Thoida Krishna Menon Bhawan Opposite Supreme Court Gate Number C. Bhagwan Das Road New Delhi da Pangthokpa Tharama de Award asi pirakibada Padma Ratna English School ge Managing Committee na puning thogatpa amadi ikai khumnaba utuna ngasi school session hoba numita kudolpot pikibani Padma Ratna English School ge Managing Committee President KSS Aber Secretary Dr. Salam Khogen amasung committee ge member singsu saruk yaki Tharongi saru ama oina state thaki mahiroi singi tongan ba sangdamnaba singda mana phanglakhraba Padma Ratna English School Kaksingi mai purakraba mahiroi singda ahanba oina mana sing piduna puning shu thagatki District Administration Kaksingna online da OBC SC ST domicile permanent residential amadi income certificate piregani haina Kaksing district ki decision thadorak passerol amana phangdarakli hairiba certificate singasi hayeng February ki tang 6 tagi piba horagani hairiba DC ki website adudi www.eservicesmanipur.gov.in hairi miyamna website asidagi natraga common service center ki kuthangdagi online da certificate lawnabagi apply toba yagani Online amadi offline da certificate pibagi thabasi makhataba order ama thoktre phawba satnagani hairi Handak sahi lising nipan da class 10 gi examination thagadaba ZEO Kaksingi makhada khangalaba school singi mahiroi singbu ngasi National Achievement Survey gi manung chana subject manga da parikha thakre ngasi gi parikha du ZEO Kaksingi makhada leiba khangalaba school khudingda pangthokhi Hauze Imphal gi mapal kangjai bungna sathariba 15 Director General Assam Rifles DJR Sentinel Cup 2018 gi ngasi gi nungthil gi match sathari ngaida sakangdaba singna hand grenade ani langsinna pokayan kre laibak phabadagi asawapandi yahodre hairi Parliament ki mifam ngasi dagi amuk phamba hokre sitting member ama sikibadagi irai numita Lok Sabha ki session lekide numit chupa Lok Sabha adjourn tawki Rajya Sabha da su ngahak mifam jathaba yadabadagi adjourn marak da tawki Parliament ki joint sitting da President Ramnath Kovind na pikiba role da House na motion of thanks khanaki budget session gi ahan basaru hokiba sayol da pangthokrabani Numi humni konsata Ukraine da laliba MOS for External Affairs MJ Akbarna lebak aduda leiba Embassy of India da India diaspora amasung Indian students singa unakre Minister Akbar khongzaki maroiba pandamdi laloitic selthom scientific technical industrial amasung culture and cooperation lebak anigi marata leinariba adugi hiramda wari chanabani hairi Miyamgo unabaduda Minister na Indian government na mai pakna lokholiba thabak tharamsingi maramda haiki empowerment of women gi matangda sumana panki Minister Akbar na makhata na haikibada World is one family Basudeva Kutumbakam haiba mantra da thajaba thamduna India na dai lebak singa mari thamnai haiki Sanabagi pauda All Jiribam Sports Association Asa Jiribam na sinuna Jiribam High Secondary Playground Sariba 12 Jiri Cup Invitation Football Tournament 2017-18 gi ngasi sanakiba for quarter final league round stage da Hisu Thaubalna JPC Tripura bu Panjal ahum sinada thoikre hayeng 5th quarter final league round stage da PSG Jiribam amadi Klasa Bisnupur anina sanagani All Irengban Football Association Sinna Irengba High School ground sariba third case prize 7 SIAFF Football Tournament 2018 gi ngasi sanakiba match ani gi ahanba ground da JFC Kaksingna YPO Sorabu Panjal amasina da thoikre JFC Kaksing gi Panjal adu angona match gi minataram pandachan ki aduga ngasi sanakiba ani suba ground gi match tana Chitra FC na Taipa Sorabu Panjal Omsina da Maithiwa Pikre Chitra FC ki Panjan Singadu Jamsana match ki minatara mari amadi kunmanga Wanglen na minatara taruk satpada sankibani Hozere bada maroya pamukana pijari Hill Mid Valley Tharonga se Kaksing da pangthokre Speaker Khemsana Parliamentary Proceeding in Yamngana satnaba appeal tawkre loyana Jiri Cup Invitation Football Tournament ki ngasi sanake match da Hisu Thaubalna JPC Tripura bo ahum sinada Maithiwa Pikre Ngasigidi image pawdam pijaba matang asilusinjari miyang tabiri basingbu khurumjari